Om Swastiastu. Inggih. Idedane para pamirsa sareng sami sanedahat wangyang titiang. Titiang. Anggo santi paiketan Arya Wang Bang Pinatih Dusun Sarimerte sane mangkin jagi ngaturang gaguritan sane memurde. Geguritan Arya Wang Bang Pinatih. Sane keketu saking babat dangyang Bang Manik Angkeran. Sane pinaku pengwacen. Ka pertama Gusti Haji Mangku Saribang. Keping kalih Gusti Niang Mangku Saribang. Sane keping tiga Ibu Dewi. Sane pinaku penegas titiang Aji Nale. Pinaku pemucuk penglingsir dane Gusti Mangku Saribang. Pinaku pemomong Pura Pusah Saribang Sari Merte. Sampun puput bebawasan. Inggih. Eri sesampune puput inggihan atur. Iya te pengandika katide yang basuki. Ajang ering ide empu bekung. Kadi kawin tenan idempu beku ngerge pangadnyana sahe mengastau ngajab sangayang wiswa kardane antuk idempu bekung makadi dewaning undagi pemekas ide yang wisu karma mangado suweja kadi dewaning undagi sida pacang neduni sampun seragap eri sesampune tegep tur maning siaga kadido ngeredano kadi lingih ide yang wisu karma ngawet ida makaryan galon kalaning punika rares ngawitin kadi empu bekung
ngawitin ide makarya gelung. Anting Min kadisane karya nang ide umakas anting-anting magundala. Candi kurung sekar daji Kawuhin punika antuk jani kurung masekar taji. Geroda mongkor dahat luwe mawi Saketegep punika antuk gelung mungkur tur maning kawentenannya dahating luwih mawi baul.